Veliko od nekaterih knjig, ki so bile narejene bolj z popularno novinarskega stališča, lahko za to knjigo rečemo, da je utemeljena na originalnih dokumentih iz moskovskih in beograjskih arhivov. Nekaj je tudi osebnih pričevanj, nekaj je tudi dokumentov, ki so v osebni lasti avtorja in so tudi publicirane v knjigi. Pital bi vas, kakve so bile reakcije boraca v Srbiji na vašu knjigu? Ja, koliko znam, reakcije su bile vrlo retke. U Srbiji se javilo udruženje, odnosno jedna ličnost, Šime Kronja, pod firmom udruženja takozvanog Za istinu. To je udruženje koje okuplja jedan broj bivših penzionisanih generala, istoričara koji su učestvovali u redigovanju one istorije koju mi znamo o Titu i Drugom svjetskom ratu, koji su pisali poželjnu istoriju i koji, nažalost, nisu spremni ni danas da se suoče sa činjenicama. Činjenicama. Ne moramo iznositi nikakve vrednostne sudove. Ja neću braniti ni jedan svoj vrednostni sud u ovoj knjizi izveden iz činjenica, ali ću braniti svaku činjenicu da sam je korektno interpretirao i pozvati svakoga ko misli da to nije tačno, da proveri signaturu na koju se ja pozivam. Eto, bar toliko možemo da razgovaramo na osnovu činjenica. A kakve ćemo zaključke iz njih izvoditi? Hajde da to prepustimo, da to bude autonomija svake ličnosti. Valjda smo već dorasli nekakvo to demokratsko, makar pubertetstvo, ako ne i punoletstvo. Dakle, u Srbiji se javio samo Šime Kronja, to je, eto, ja bih rekao, neka krajnja levica. U Hrvatskoj su bile dve reakcije, krajnja levica i krajnja desnica. Ja neskromno možda mislim da je to dobro za knjigu, da to ipak pokazuje da je knjiga negde, bar u osnovi, u nekoj osnovnoj nameri, objektivna i da samo se krajnji politički polovi oglašavaju sa nekakvim kritičkim, u stvari diskvalifikatorskim. Jer ni u jednoj od tih kritika ja nisam pročitao nešto što bi se nazvalo ugrožavanje integriteta autora, da nije pošteno analizirao neku činjenicu, da je nešto preskočio, nego to je prosto samo diskvalifikacija u onom poznatom maniru, da je to negatorstvo, da je to četništvo ili ne znam šta sve u Srbiji, u Hrvatskoj, simbioza srpskih četnika i hrvatskih ustaša koja je ostvarana navodno preko ove knjige, što je naravno potpuna besmislica. Ja nemam nikakvih političkih, ni u savremenoj političkoj istoriji Srbije, nikakvih simpatija ni za jednu stranku, niti sam nikad bio. U tom Savezu komunista sam bio, naravno, prvo zato što sam hteo da budem, jer je to bio jedini način da nešto pokušam promeniti i da na nešto pokušam uticati. I nisam slučajno na kraju krajeva bio žrtva i Titovog režima i Miloševićevog režima, a i DOS-ov režim je prihvatio tu žrtvu Miloševićevog režima, jer me Milošević režim smenio sa dužnosti glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti kada je Milošević rešio da ide na krunisanje, jer je znao da neće imati svog savjetnika. Dakle, ja nemam nikakvih ni savremenih političkih opredeljenja, a kamoli da ja sad nešto se bavim, što bi Hrvati rekli, promidžbom četnika ili ustaša ili domobrana ili bilo koga. Ja jedino mislim da ima smisla služiti istini, jer jedino na osnovu istine taj deo naše prošlosti može ostati iza nas, da nas ne opterećuje i ne deli, a nažalost i opterećuje nas i deli na svim prostorima bivše Jugoslavije i danas. Ja, najprej, da pozdravim avtorja, jaz sem zelo pazno prebral njegov rokopis. Jaz nimam negativnega mnenja o njemu. Kolego Simiča nisem prej poznal, ampak že po samih njegovih zadolžitvah ima kvalifikacijo, da to piše. In po rokopisu, ki sem ga bral, sem videl, da je zelo se poglobil
da dela to na nek način, ki mi rečemo lege artis, kot se spodobi za stroko, odkril nekaj novih dokumentov, jaz imam do njega in do knjige dokaj pozitivno mnenje. Je pa tu ena od knjig, en prispevek k biografiji in jaz mislim, da bodo knjige o Titu še izhajale. Tito je pomembna zgodovinska osebnost, jaz sem tu napisal, kakšen bo pa predznak imel, se bo pa dolgo časa kristaliziralo. Tito je za nas tako, kot za Nemce neki Bismarck, in v Bismarcku jaz sam poznam 49 biografij, ki so išli, najbrž bodo še tudi druge. Nedvomno je pa to en kamenček v mozaik, ki bo pokazal nekako vso pestrost Titove osebnosti in Titovega delovanja. O Titovom odvajanju od Staljina, koje datira kako je vreme prolazilo, Tito je to datirao čak na predratni period, ne samo na 48. nego išao na 47. i čak ratni period i predratni period, onda bi to ne bi držalo vodu, onda bi prosto Tito mora da se odrekne zasluga zapravo za staljinizaciju Komunističke partije Jugoslavije. A njegova politička karijera zapravo jesu dve faze staljinizacije, bolševizacije Komunističke partije Jugoslavije. Prvo vatreno krštenje, 8. Zagrebačka konferencija zagrebačkih komunista 28. godine, se završava, okončava otvorenim pismom Kominterne, članova Komunističke partije Jugoslavije i njihovom još čvršćom obavezom da do kraja sprovode direktive Moskve. Dotad je još bilo nekakvih pokušaja autonomije, kakve takve. Tad prestaje bilo kakav razgovor, bilo kakva mogućnost autonomije, jer je Tito zapravo isprovocirao otvoreno pismo Kominterne svojom, kako je on kasnije govorio, borbom protiv leve i desne frakcije, zapravo otvarao vrata za potpuno počinjavanje Komunističke partije Jugoslavije tekućoj politici Kominterne, ne samo njenoj strategiji. I isključivanje ovih nesretnika 39. godine u Bohinjskoj Bistrici i ceo obračun sa njim, a to isključenje je, kako je on naveo u propratnom pismu Prežihovu Vorancu, koji je bio njegova veza u Parizu sa Kominternom, primljeno sa veseljem. Dakle, ako bi se to se završilo tako što su svi oni optuženi da su zapravo protivnici staljinizma, da nisu dovoljno bolševizirani, da nisu dovoljno staljinizirani, da ne smatraju Staljina Bogom. Eto, na tome je Tito zapravo napravio svoju karijeru i samo zahvaljujući tome Moskva ga je odabrala za svog šefa u Jugoslaviji. Nikakva druga zasluga, ni preča, ni veća od te nije postojala. Dakle, ja sam time odužio, ali hoću da kažem da postoji još praznina u Titovoj biografiji i da privodim taj odgovor kraju. Jedna od nerasvetljenih još i do današnjeg dana enigmi jeste šta se to zapravo u Jugoslaviji dešavalo u Drugom svjetskom ratu. I danas postoje pokušaj manipulacije da se građanski rat prikrije antifašizmom, što je apsolutno neprihvatljivo. Svaka žrtva je žrtva za sebe. Znate kako se završio taj obračun Tita i njegovih pristalica sa onima koji nisu bili za njih, Titovim govorom u Ljubljani, nedaleko odavde, 26. maja 1945. godine. Znate šta je Tito rekao? Ruka pravde, ruka osvetnica našeg naroda dostigla ih je, a reč je o izdajnici, dostigla ih je već ogromnu većinu, a samo jedan mali dio uspio je pobjeći iz naše zemlje. Dakle, kraj Drugog svjetskog rata nije samo obračun sa oružanim, onima koji se suprotstavljaju uvođenju komunizma i Jugoslavije, nego pokušaj
Tita i njegove ekipe da se obračunaju ne u oružanoj borbi, on kaže koji su pobjegli, dakle oni su išli za njima da ih pobiju što više, bez obzira pod kojim okolnostima, on ne govori o borbi, mada je bilo i borbi, naravno, ali tad je stradalo na hiljade ljudi koji nisu pružali nikakav otpor, stradalo je hiljade ljudi, civila, dece, staraca, koji nisu oblačili nikakve uniforme i nisu ratovali ni protiv koga. Ne može taj zločin ostati pod maskom opravdanja da on bio pravedan. Ne može. Nigde u svetu, u civilizovanom svetu, to ne može biti ničim opravdan. Pa po toj logici bi se onda moglo opravdati i staljinizam. Jer je Stalin podigao ekonomsku moć Sovjetskog saveza na nivo koji je bio respektibilan za vreme svoje vladavine.